Niltum karbilo chori asong hamra nujung komite hinpen labang so aferang ke amai phanang pakalam thai bang lapulo lafer apel thelong longley ustame without the concern authority the circle office pen thang concern away tena chenglok chejor chenam bom song sido kolo so ini posi pini labang so phanang ke mai bang ni tum ka phapon adu ko nasi Opera bangkenon latest nih itu kabilong lalu nih itu mah branch ada cingkong kat branch kan report apa lihat dengan aku lo kalau dak ini aking sang aso mata ane pali aso bol bahadur bhatrai ko aleng dulu alang li along along le theu 32 bighas lo pusipu 32 bighas ang mong pen alang li 4 bighas bangke ha Meghalaya pen ke bang Nepali phan siyor det lo Nah sini ke puang tuh bang lalo, lahaya check and balance itu non do bom, akonsil itu kena cenglok, itu circle office pen ke cenglok kedang lok, atum kontrol deh, pulote mau arnisi ke cingthong apart ke, itu tuh kai so tuh ke minority sini cuman aja, nah so minority pasti man mevan, konsil itu apa nih tuh main pen kecuri dengan tuh malalo. Setiap abang deng pon nang po labang ke without proper isi documents ada mas 6 dulu area pinak nak bang kai aning hang ling nang plang waret nang ki jograt ta henu nasi ada ka sorga mung berat same alang limen mang bom bahadur new pani pu ase alang lipan same immediately tar pinyat ning alam ke alang lita lai control dung hekte joni si bang tanang mutlong waral Nasi ini cuni dengan tung bang, sodak pada cuni dengan tung malah lo, Kabinong Autonomous Council, ACM, lapen Land and Revenue IM, akhir hari Tuhan, cuni dengan tung malah lo, six itu long le, alang tung kaya meeting mata ningge, land belong to Kabinong Autonomous Council, putu ACM, nak kaya ningge, putu land belong to Autonomous Council, putu bang atum, aning nang pan nampen, aning hang nang pan do putu, land belong to Kabinong Autonomous Council, pu amining ke lahelo mah, dah bang sini gini ada bang tung. La son no pote mo tui mo munon pike karbia tum ke karbiang long ke mate inglong aso tum ke mo ke minority jaman po inglong aso tum apir thesi kali jat polari dake mane ke cing ke so mane Nepali ko mane Homia ko mane Bengali atum along le siman dai mo pike la so apurachon na pam la so kachera yun ne ka pam ne Kabinong Autonomous Council akti ke ding no pam pena janglo la pen circle office long yar usar do men ke janglo amondol SK tu mana kacuni dengan tu malalo lahai a documents lahai amuka bang cekun pamining lason cekun pavidat pang kredun ne bom prote munon pike nang bat pigi nang bat uola lasin meters ke only cingthong bolot kali all side la litum West Binglong bordering area pen janglok la ke state boundary pulo state boundary jot kali non district boundary ya aku kungan da bang khai tum si non ke long le phelang dame aning hang penang namun mo ti bolo lage six dula long kala son heloma itu maton mas konsil adim ke arun tenggal hai ka vida ning itum inglong asudum si long le same sejor tenamon toning sita non ke banga khai tum si dage long le hem puson teman dia dasila bang so bang ke non amat nilitum ki puang tung bang halo hadak do bom asor kari bonumbra la bol bahadur Neo pani phano mat terminate dang ko konsil pano mat terminate da pale pan than pedang kolang pan teman ang kecok se ini si lahai isu da kadang klang bom lo lapen hala dak a land owner bol bahadur bhatrai alang li phan same no mat yaru tum damben alang li phan ame kang sai bang padu vek nang ko teman justice la somu jodi la sona ve prote mon ka pre ganda la son si chehang bom ko ben ilidum ke influx ke jindagi da control elo lati e kai ding pida influx ke tum control nei Kosong si kontrol po. Ni don, ni purial, ni ik, ni bong, ni ong po bang hang bom po beherapen. Bang bom po, nang pleng bom po. Ingke mo itum kita ke minority si man po. Kasi la bangso, ahini ke to mai su pang rumpet ban si, la bangso aparang ke amai, niritum haponan ko ko. Lapen niritum ining kelo, la bangso a media person nang itum a median kan niritum la bangso tinya press meet pilo. Nang itum ke ding itum anu kan sampai la bangso news nang pai tak pen alang itum anu ko kolong kapar bilong ko busi niritum mahin pen nang suni kolong kado